Sanibonani kuphinde kuphi kufinyeka lo mbuso njengamanje ubingelalo yena-ke uMathinto Acebisa Intombi umqamela amahlaka abanye zibaqamela imali ethi ubuwazi ngabe usuku lokuqala la mntana sekhaya ngicela subscribe share uphinde comment kanti-ke uma usubscribe ayikho imali yakho ehamba usuwenzela ukuthi ube wena oqala ukuthola notification uma-ke sikufakala ividiyo yakho ehamba phambili kanti-ke siphinde sibonge wasebesubscribe-ile nakuyibona bakhuphula i-communication la kwi-channel lokho-ke sikubonga kakhulu kanti siyabonga futhi nokubambisana-ke kanye nabanye siphinde sicele ukuthi uma kukhona ongakuthandi ungathuki inhlamba kodwa-ke ukhulume kahle bese ufika nesisombululo sakho ukuthi bekungcono uma kungathiwa senza kanje. Ngane zakwethu laphana kuvela indaba enkulu-ke ukuthi uMcineka akanake amaciko angakuba kodwa-ke ubhizi upraisana nokhuzana kanti futhi-ke ayifuneki kule nto uma umhlela umcimbi bese uphumela obala ukuthi-ke wena ukuliphi isayidi. Mina-ke ngithemba ngihlaziya le ndaba ngabona-ke abalandeli beqinisile ngiyaqala uvumelana nabalandeli ngale ndlela-ke abasho ngayo bathi-ke uMcineka useveza ukuthi yena yiliphi iciko alithanda kakhulu kanti kungani-ke engavele evule umcimbi enzele lona kuphela ngoba-ke kucaca ngokusobala ukuthi wenzela lona. Uzokhumbula ukuthi uMcineka kade ebuyise impucuzeko njengoba-ke wayenezimpi ukhuzane benezimpi noMthandeni noGay umfokaMapolo akalutholanga ithuba lokuthi-ke eye laphana-ke kwimpucuzeko ngoba-ke ubenezimpi nabangani bakhe uMcineka laphana-ke okusho ukuthi ku-wrong kanti-ke umcimbi somkhumbuza ukuthi-ke uma ngabe usuwenza usungawenzeli ukuthi uzwana nobani uthanda bani awuthandi bani kodwa-ke uyaye ubize umculi ngoba ufuna ukuthi umcimbi wakho uhlonipheke kanti futhi ube nabantu abantu bonke bejabule. Uzokhumbula-ke ukuthi chokama la phesheya kwey'lwandle ngalesa sikhathi lathi selibuya selenzeka-ke i-welcoming party kwathiwa-ke abaculi abazoya khona ngeke beze bekwazi ukuthi beye kumbuso wamaciko laphana-ke umbuso wamaciko wawuse-Carisfontein. Ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi ngizovula khona mayelana nalolu daba ukuthi wena-ke ngabe ulubona kanjani ngabe-ke u-right noMcineka uma-ke vela obala ngokusaphotha ukhuzana. Uzokhumbula ukuthi washo khosini kanti-ke abantu bakhulume njengoba abesephostile ethi-ke i-CD kakhuzani wasefaka imililo laphana-ke abantu base beyihlaba bathi-ke unjalo nje akakwazi nokuthi asize abaculi bangakuba akabanikezi nanethuba akafikanga emcimbini wentaba yaseDubai laphana-ke ongeyi-25 angisazi igama lawo lalithini kodwa-ke akakwazanga ngisho ukuthi afike ezosaphotha akasayiphathi-ke yokufaka isandla kuyoba nini kanti-ke abantu abamnyama becindezelana noma-ke befakelana ingcindezi yokuthi beshone phansi noma-ke omunye ashone phansi. Ngane kwethu ngiyafisa ukuthi ngizuvula lakho mayelana nale ndaba-ke ungakhohlwa ukwenza okukhulu subscribe ushare uphinde comment ungakhohlwa ukungilandela enkundleni zokuxhumana ngabe-ke uTwitter u-Instagram uFacebook siphinde sotholakala nalaphana-ke ku-TikTok kanti-ke uma ungifuna laphana ku-WhatsApp 07984141 futhi 63 07984141 again 63 kanti-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana uzothola yona iGulliver TV uthi @Gulliver TV kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Uma-ke ungangitholi kuzona uthi @Mathinta Cebisa noma uthi @21Ndlovu. That is my personal account lapho khona-ke sixoxa nezamaskandi. Ngane zakwethu mina ngabe ufuna uku-advertise ngabe ufuna ukuveza umsebenzi wakho phakathi kwabantu yilona ithuba leli ukuthi uthathe yona le namba kade ngisho la 0879844141 futhi 63 ukhumbule ukuthi-ke siyawuhlonipha umsebenzi wethu futhi siyawuthanda kanye nabalandeli bethu siyabathanda. Ngikuthanda ukubhubha.